Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia Radio Samoa. E na ole tasi le runway e lo whao ngai na malai lele sini mo ana whainga malanga i le tunu i le so e mafua mai le mara rose sa vili ma wa wha maro si ai ma le wha leo ngai no isi whainga malanga. Wha maunia mai le pulenga le malai lele le tūlanga lea a le wa ai tau wa ia wha ilo tō wha tau tau o atu le fitu suru kilomita i le tūlā. Ma mei tantunuina e mai lava le iwa le tau na le lase i o mai le tolu leo nei ma waliputia fo i wa wha leo ngai na nisi malanga le Qantas, Jetstar ma le Virgin. O siaki na whaatino le Air Services Australia na mafua i na whaia suinga o no le wha mua tūranga tau le saunga le mū. Ta ua sa rātou so upu o le wha iunga ua whaia e fuanga i le tau ma le saunga le mū a wa o sabidi pe o na whautua nai e ono o atu i le tolu sufitu mai le rei tūrā le mare rosi. Ua tūra i mai lea whaatua ia o anga atu to tele mo whainga manolonga ma tā whaonga fo i le wha iunga le vaiaso ma le tū ua wa o ngā le whanau. E whātai si male ono le fua mafui e le malo se le mafui e na whaalongoina i Victoria i le waweawa na leila. Sa whaamawina le tusa mare se lau 2.5 kilomita le tu i se sae o Merepone e latai Rawson po le afo le tasi le waweao. Lo whaamawina e 5 kilomita lo na lo loto. Pe ama le fitu afe tangata wa riputia o lanto whaalongoina le taimina luluai i le mafui e pe o na whaamawina e le Geoscience Australia. Whaanongoina fo i Merepone ma wa talua i nei wa maita wina wa wha o popo pere au wha i o mafui e Merepone e au fia i ma le tolu sa wha mawina i le masina o me. Ua maulia nei e leo le Tala Fou se furu whātau sanga na wheta ua ina no na aveina le ta avale sa wheto ai ma se loli Victoria le vasa nei ma mali waile isi Tala Fou se furu rima tau sanga na o lato malanga whaatasi atu i le ta avale. O le tamaita i Tala Fou se furu whātau sanga na ave le wharamai a le pāsese o le ta avale o le tamaita i se furu rima tau sanga o Montana Russell na mariwa i nawa le no whanga na lawe vea i ta avale e lata i Loxley. Mō lia nei le nā veina le ta avale se furu whātau sanga i le ave ta avale matau tia o mafua i le mariu. O le isi pāsese le ta avale o se tamaititi se furu rua tau sanga na ave fo i le wharamai mo tong fitinga. Na malanga ane i lātou ia pe o na whataua ina i le taawale ngau ia o le Holden Captiva i le Hume Highway a lawe vea i Maseloli. O le pitonu o Loxley e pe a mare se lau tolusu riva kilomita mai Merepone ma ua toi tatala nei la i tua le tenititi se furu whātau sanga e whaatadi ai se aso e tūra iai i le whaamasinonga o Tamaiti. O le amatanga le tausanga whaaletupe fōu i le aso a tai ao, e le ngata ina amata ayo na mawhai na tuina tāro sanga mō tupe toe maua mai i la whonga tatongi po tax return, a iei fōi mai si suinga o le a amata wha mamalu ai mō Ausetalia. O suinga i superannuation, wha pe fōi marasi i tia le tau le eletise, suinga fōi tupe maua anisi i whamnianga mai le Centrelink. O le tau le eletise o le asi i tia, mai ese umasi i tanga stete. Le supa o le asi tia mai le 0.5% le tatongi le tangata e alu i lana supa a o le awha o popo atu le wharawhai ngā ruenga i le 0.5%. O le tatongi au pito mawalalo ngā ruenga o le asi tia mai le 2.8 tā la 3.8% i le itu la olo iai nei i le 2.8 tā la 2.8% i le itu la. O se tasi suinga tele wa amata wha mamalu i le aso a tae ao pe a whai a uri atu i o le mawhai dea o na tāra sanga Citizen i New Zealand wa atoa le tai whātau sanga i Ausetalia i le Citizen i Ausetalia. Ma le toe tau tāra sanga ai i le nofo mau e pei o na sasa wai. Ma le tāra mulimuli, tele matematenga ma petipetinga i lunga i le unga o le aiaile tālonga i le Soi le Vale Warriors ma le South Sydney Rabbitohs i Mount Smart. O le tamisanga spulvalu leo le tamisanga riki le NRL, lo tūranga ono le Warriors i le Teminei ma le Rabbitohs i le tūranga rima, no winga le atau whaisa i diane o la tūranga i le top 4, po le whapito i lunga o le tamisanga. A whaia whamneina le Warriors o le a atoa ai le whasa soo o ana tālonga ua manu malo ai, ma manatu le toa tele o lea whato ato e o le au, i se tūranga le lei whatu sātu i tamirisanga o tuanai. Manatu nisi, o se teimi le lei fo i leo le awhetau i le Warriors ma le Rabbitohs, benefiti e le Warriors, o nei le o i longa lava o na tūranga le lei, le whaatūranga na le lapiki. E ui i winga lolo wao le tau i au kirani le so, a walipo tia was sold out, ma whaatawina uma i a pepa mata le talonga, e amata i le valu taimi ni sila. A tala nāle Radio Samoa, mai Ausetalia i le nei foi vai aso, tātou whero e foi le vai sfope au ria,
ia maria tere ia ngā renga matiute whape fo i fuafuanga le tunu i le wha i ungo le vai aso wha soi fuia.